Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Silian Sakuya Voin Woimede Limle Lom Taka Man Ani Central Woime President Pulal Matsuanan Zona Thak the Tan Woime to Dingzel Dona Atan Chedon Novati Prime Minister Narendra Modi Chon G7 Summit India Mathir Kovel Ma Apolangati Ukraine Remna Siam Nathodan Tur Ngai to in Vin Council Zeran Ram Zatsuang Train Shuai to Tet Kalkom Mizoram at Lomai Polian Bear, Woemede voice on Bret Pacona, Vena, Women Brand Strong Shangin, Manirem Zandan, Anga, Hun, Mandan to Semile or Takin and Mang Zinkarating Brand Strong Shangin, Mani Vang Chung to find Natlang and Toka, Central Women on Henny Polian Damdo in the home Strong Shangati by Book Nanoplan Goal to A. Isolate Hevela Sorkala Goshan Damdo in a Chang Sinkasanga, Chon Hana, Home Patuma Bufine Hanpoka. Heng baka hian ramchunga state changshanga mizo welfare somporuknena cheng sinkasanga chon hlan bokani Chief Minister Pul do mapuin Vin Khan biate branchway main wemeden lomna zelung community hall a man puya Chief Minister chon khotang nuna chona atam hleti soin khotin leveng tin branchway meten mani zona thei top chua an bele lo chuan ramle nam ti sthei thil anni ati a tuile lelung enkol dana in siam thlatanga ya nun thla da wanga no pang taka thina te nu pa in thenna te HIV/AIDS te cancer te tam hle a rug ka hlorin thalai wagrolai an tam tol te soya pile pu te tanga mizoten an nei zonun zemoi te aboral na sati soin din thale turin mi pui asomani voinwe me dei thil pekatan ITI veng branch me chuam an veng mi pidal do mi inan sak that saka voin khan anin sak that saka central me president polom sona na hongani mame district apo me dei member ten lim takin an manga wemede polhian saphet kotors weme mame chuan hun sang sanga thilpek an pechuak ani sai tu khuwa weme branch pakote point ven wemede wor takin an manga branch sang man dane nanglova wantlang ta na thil tha ti nante midang tanpuin ani atante inti seng na le inti thimna lam hoya man te ni hloma tlai lama ruaine na lom branch an tam zok ani a zanin thlenga program mang tur te pon omani ni zana tangkhan champai di chok weme branch chen khat chon wemede voi somret pakona lom na hunan mang boka champai chapet ka tarchoi me shwadu de chu mun sang sang in sem darin wemede lom na man puyani nimin khan champai chapet ko tarchoi me shwadu de chon ril rule tak salama har san ne te da khom na hom sang jail le district hospital omte wemede polin tangka fai cheng sing thum sang ni an hanani Senfeti Minister Pusilo Sevunga chon is to be bela vapai khuwa wemede man puya advisor to Chief Minister Puti B Silven Sunga Aizol West One MLA chon champai district ka kel kang khuwa wemede lomna haman puya Kolosip Kotsunga Weme Brands Tomni Pakate Poin, Wemedai Ursuna Limpakan Manga, Brands Tam Zokton Zinkara, Veng Chung Ten Fight Natang, Tokin Branch Katsun, Ting Jek and Pun Bokani. Kolosip Sapet Kotors Weme Office Beer Tetsuan, Nimin Khan Wemedai Polin Kolosip Hospital Patnile, Home Patuma, Tranpuna Pus of Fight Saying Sang Tumcho and Lana. Sir, we built MLA Polin Sang Rate on Virang to join Weme, Botsai, Wemedai, Voice of Muria Pakuanatu, Virang te Branch Weme Somin, Ahova, join Weme Field and Manchu, Aman Puyani. Wemedai lom hi voina ro sur tama wangin tumanga kalpui thailo anam nual bok ani Central Weme President Pulan Masunan Weme member zongjong tele zon ha thak una zongjong te Wemedai chi bai bukin Weme chu poro pui takle thiang himan yang ngein Weme the top suwa tana thale turin Weme member zongjong te cha voin Wemedai pola Akashvani Parana Komna Central Weme President chuan Weme chuna bultan tu te atanga tun thlangin ma ala son zela Weme member noi li sang kuole zaruk pakhatano meka group weme somnga saphet ko tors paria de branch zaria somni pakhat ta chu abultan tu te weme shua tu tele member vengten ne khotina chanla tu te wangani ti a weme chu tlomai pol politics rong kai lo ani angein athil tumle athupon te chu voin weme de a hian weme member tem anchian tharle angai ti a kumtluana weme member ten Tranpui ngai te tranpui a rim taka an tho thin lai sarkar na be ko wemede me apuang chu sarkar chung an lom thu soya wemede a hian mi zoni na angin mani thenom khowenga har san na tokle tranpui ngai anom le omlo dap chuaka tranpui ngai te tranpui turin mitin na som ani weme member zong song tele zong ha thak unaw zong te chibai ka bu ka cheu weme a hian zong ha thak unaw zong te kan leng veka Weme in pui, weme kong ka pui hi eng tiklai, po in zone ha thak ta hian ain hong renga. In pui ani na lai hi weme hian asha chiang ema. Paul ang emo nambil ang emo chibil ang emo in lak ran hi weme chuan tra ating ai lova.
OMA in pui kong ka zau tak in honga hian zo fa zong te kan lu vek thei hi OMA chuan kan du tak zeta chu tiang tu chuan kong ka hi engting lai po in ain hong reng ani ti hi ka soi du bok ani Central OMA President John Ramlen Namum Haltoro OMA in Theto Paso Chin to Posoin, Rui Hole, Sona Shang Dona Kongate, a big in Chalate, Nun Kong Diglo, Anzo, Turvenate, Nasatakin Malachina, Tatalovin Theto Paso Zeldonati, Soldona Konga Topui Turin, Mimalne Pol, Anomani Zone Women Topui, Telo, Anilova, Ramlenham, Chadnatur, Atanson, Ken, Pen Zeldonati, Ma and Lactona Zonga, Tato, Mimale, Brand Shang Shui to the Zungalom to Sweni. OMA zon ha thak zong leng veka Central OMA chon in pui an ni in ria in nampeng sang te tan OMA khong ka pui chuin hong renga pole chibil in lakshan tha an tingai lo Central OMA President chon atibok ani tun hnai Manipur le Myanmar zon ha thak har sana tok te OMA a theng anga lo tom hloma anon tran pui to thin thu po soin malam huna har sana lo theng ani point OMA chu atlan chengai don lova zon ha thak te tan ding reng dona zo fa te in pui ani na hi avong nung reng don ani ati Rui lo ba ka tunlai khovel changka ne na kentel thiam na le khotlang nun phungten mizo thalai te anoi mek lai hian mizo takin achangkan theya mizo takin aro pui thei ti soin pulal ma chona chuan mizo nun je moi vongnung turin mizo thalai te le mi puya cha voino me de a hiam damdo ena ommek te do ne lo ne wanga khungsan ngai te le mizoram pona zon ha thate tan we me chuan chom do na pe in alung chok mek ti po soin Central OMA President chuan we me chona kongko thui zel don ani ati Mizoram IGP Pulalbek Thang Kheng te chuan Ramchunga Mantur Nusuin Atana Dan Jam Thar Criminal Law Pathum Mangturin Mizoram Police te Anpe Fel to Khat to ti asoi Pulalbek Thang Kheng te chuan Criminal Law Pathum Sarkar le Puina Duan Thar te chu July ni khata changa Mizoram Police ten Anman ve the na na sathaka ani bo sai thu soya Mizoram Police te training peturin NCRB atanga trainer an cha chuat hule District Sanga Police Officer te training ano peglok to thule training pethe tur mi za chuang an nei to thu soya Mizoram Police za samko pathum te chu Criminal Law Duan Thar chungchanga training an pek vek to thu soi bok Inspector General of Police chuan dan thar noya FIR po online manga thonne don thei ani to tur thu soin online a case register thei tur Mizoram District sam kha changin Police za samle perete zetina an pek to thu soya dan thara mi pui him ne tur tamzok ro manani ti soin metin ten ngai vena dan noya mani him na tur le ti sol thei angte hricheng tur na cha bok ani BNSS hian section zani som thum nuaya hianin police report copy hi victim te emo thil swati tu accused ten hen aimo po kan pek aphal boka tin section zati som thum paka ta hian triable cases chuan statement le document te po hi electronic manga pe phalta vek mai ni Aizol mer pularin enga silo chuan aizol kho puiti fai turin khuwa ala tai lawati voinoi me de pola fan han kang pui republic veng local council branch way me save the riparian tenant hona het hui sein pularin enga silo chuan mizoten septitang klipai dan le bol lo pai dana man sona chu le ti na tang local khom te chu midang tan enton tla ka insiam turin acha ani Save the Riparian sen aizol kho pui chung ti fai nan thok meka thokhat na model veng em sun veng khang in kar lu ti fai martin somni pro khan thok tranin ni somni chung hunan manga meni khat khan tho ni nan tran le khatla tangin antana Ebenezer Hospital an thleng to ani Voin khan khozol konzar wai me chon an branch golden jubilee an veng wai me hol an loma deputy government chief whip tui changbil to MLA PW sona man man pui PW sona ma chon kalkhom thalai te chu maso na poi mo je thar tura du thu soin Tuitling reng long chok lo chu atanam thoi thinang bukin ni na ngaya mi omrang chu thil thalo tak ani ati jubilee lamna program hin wai ma shuai tu hlui te chormen hun man ni zaire namlam te ngai tha en hun ni taya ruai thein zana jubilee concert nei thunjom tur ani chanchin tharia ka swani aizol tanga pun ani Prime Minister Narendra Modi chon G7 summit India mathlir khovel ma apholang ati Nini chama Italy G7 summit a manzo in Voin Khan pumodi New Delhi lo le social media thoda G7 summit hun poimo takani thu soin an thungai to tan ra thatak achu adon ati khovel ram sang hroi tu ten thu poimo tak tak an soi ho chu chhuana omzel tu tan khovel thajok siamna tur ani nge be sei thu soi bok ani Prime Minister Modi hiam G7 summit kala ka ram sang hroi tu te kom bok ani Ukraine arem na siam na thodan tur ngai tu in Voin Khan Switzerland ram za chuang atangin hroi tu ten kal khoma heuna hian Ukraine arem na om theinan te Ukraine atanga bu fai thon chu chungchang te Russia a opmek Zaporizhia nuclear power plant le
mihring har sana tok te chom don tur chung chang ba ka mitang en theng dan tur te an soi ho don ani chanchin thar ser ti topna tlang pui voin we me dai hlim le lom taka manani central we president pural ma chonan zon ha thak ta tan we me chu ding zel dona atan che don ovati prime minister Narendra Modi chon G7 summit a india ma clear kovel ma pholang ati Ukraine ramna siam tha thodan tur ngai tu in voin khan Switzerland ram za chuang a train shuai tu te an kal khom chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani